Namurira amaso yanje ku misozi, ugutabarwa kwanje kuzova hehe? Ugutabarwa kwanje kuva kuhoraho yaremye ijuru n'isi. Ntazokundira ibirenge byawe ko bitirimuka, ukuzigama ntazohunyiza. Mbere uzigama abarundi ntazohunyiza kandi hatafunga macho ntazosinzira wala hatasinzia. Uhoraho niwe muzigamyi wawe, Uhoraho niwe gitutu cawe iburyo bwawe. Izuba ntirizokwica ku murango, jua halitakuchoma mchana canke ukwezi mwijoro, wala mwezi wakati wa usiku. Uhoraho azokurinda ikibi cyose, Bwana atakulinda na mabaya yote. Niwe azozigama ubugingo bwawe, yeye ndiye atalinda uzima wako. Uhoraho azokuzigama mu maja no mu maza. Bwana atakulinda uingiapo na utokapo, uhereye none kuanzia sasa ugashitsa ibihe bidashira, hata milele. Amen. 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 Uhoraho niwe muzigamye wacu, Bwana ndiyo mlinzi wetu. Wanditse indirimbo, ulipoandika wimbo, yafasha akarorero k'umusozi, alichukua mfano wa mlima. Aravuga ngo ndunamurira amaso yanje ku musozi. Akasema nainua macho yangu mlimani. Amaso yanje ku misozi, macho yangu kwenye milima. Umusozi cyangwa imisozi ni ikintu kinini. Mlima au milima ni kitu kikubwa mno. Ni ikintu ushobora gufata nk'ahantu ho guhungira. Ni sehemu ambapo unaweza kuchukulia kama makimbilio. Nta muntu ndabona angana n'umusozi. Hakuna mtu niyemuona ambaye yuko sawa sawa na mlima. Naho orarura vyibuha gute, naho orarura bamuremure gute, hata ukinenepa kiasi gani uweze kawa sawa sawa na mlima. Ntushobora kugereranywa n'umusozi, uweze kulinganishwa na mlima. Twamaturondera ibintu bikomeye, watu watafuta vitu vigumu, ibintu biturusha inguvu, vitu ambavyo vinatuzidi nguvu, twohungirako, ambavyo tunaweza tukafanya makimbilio, byo dutabara, ambavyo vinaweza vikatuokoa. Twamaturondera ibintu, watu watafuta vitu vyo turemesha, ambavyo vinaweza vikatufariji, bifise inkomezi zirenze izo dufise, ambavyo vina nguvu kuliko za kwetu. Niko uyu mwanditsi w'indirimbo byamugendeye, ndivyo huyo mwandishi ilivyomtokea. Ashobora kuba yarari mu bihe, yawezekana alikuwa kwenye nyakati bisa nivyo turimwo, inafanana wakati ambao tunaishi sasa. Twese dusangiye mu gihugu, sisi ambao tunafanana katika nchi, aho umuntu araba hirya no hino, maana ambapo mtu akiangalia huku na kule akavuga ngo ninde adutabara, na kusema ni nani aweze kutuokoa. Bamwe ati turabe abasanzwe badufasha, eti tuangalie wale ambao huwa wanatusaidia. Abandi ati duhindure ibi nibi duhinyanyure. Wengine wanasema tubadilishe hivi au tujaribu kutafuta kufanya utafiti. Ico duha amadevize. Wengine wanasema cha kutupa pesa za kigeni. Abandi ati ico dutezurira tukaronka gatoro basi na gakenya. Wengine wanasema kitu ambacho kinaweza kutusaidia tukapata hata mafuta kidogo. Umviriza, umuntu wese akeneye gutabagwa. Kila mtu anahitaji kusaidiwa. Umuntu wese arashobora kwisanga mu kibazo. Kila mtu anaweza kujikuta kwenye shida. Araba kabona kimurengeye. Akiangalia anaona kinamzidi. Agacarondera ikindi kintu hafi. Kisha anatafuta kingine kitu ambacho kinaweza kuwa karibu naye, cyo mutabara, ambacho kinaweza kumsaidia. Dawidi acunamurira maso ku misozi. Daudi alipoangalia milima, asanga naho nyene ugutabagwa keneye, akatazama kuta na penyewe msaada ambao utafuta ni kuva mu misozi, hautoki kwenye milima. Acharaba, kisha akaangalia uwaremye imisozi, aliyeumba milima. Acha abona, kisha akaona ko umusozi nao, kisha kwamba mlima na wenyewe naho ukomeye, hata kama ni mkubwa, naho umenga umuntu yohungirako, hata kama inaonekana ni makimbilio, hari huwa uremye, kuna ambaye ameumba, hari umutabazi aruta abandi batabazi, kuna mlinzi zaidi ya mlima, hari ubushobozi buruta ubundi bushobozi, kuna uwezo zaidi ya uwezo mwingine. Acharavuga ati ndabitoye, kisha akasema nimepata ugutabarwa kwanje, msaada wangu nsanze atahandi kuva, nimekuta sio kwingine. Ugutabarwa kwanje, msaada wangu nsanze si mu misozi, nakuta sio kwenye milima, nsanze kudashobora kuva
mu butunzi, haitoki kwenye utajiri, nsanze kudashobora kuva kwa muyomba, haitoki kwa mjomba, nsanze kudashobora kuva kwa papa na mama, haitoki kwa wazazi wetu, nsanze kudashobora kuva kwa pastori, haitoki kwa mchungaji. abo bose n'abantu beza. Hao watu ni watu N'abantu wazuri, Imana ishobora guhitamo gukoresha, ni watu ambao Mungu anaweza kutumia kuwatumia anavyotaka mwenyewe. Ariko ndabafitiye inkuru nziza, Lakini na habari njema kwa ajili yenu. Hejuru yabo bose, zaidi ya hao wote, hejuru y'ivyo bintu vyose, zaidi ya hivyo vitu vyote, turafise Imana. tunaye Mungu. Haleluya. Amen. Imana n'umutabazi wacu. Mungu wetu ni mlinzi wa ajabu. Imana n'umutabazi wawe. Mungu wetu ni mlinzi wetu. Kandi ikintu ca mbere, tena kitu cha kwanza, ingorane umwana w'umuntu afise ya mbere, shida ambayo mwanadamu anayo si amafaranga, sio pesa. ingorane umwana w'umuntu afise ya mbere, shida ambayo mwanadamu anayo si inzu abuze, sio nyumba ambayo amekosa, si amashure, sio shule, si abana n'uruvyaro, sio watoto si au umugabo cyangwa kizazi, umugore. sio mume au mke. Ingorane umwana w'umuntu afise, shida ambayo mwanadamu anayo, akeneye gutabagwamwo ubwa mbere, anahitaji kusaidiwa. ndazireza ko muyizi, najua mnajua na nyie, akeneye gukizwa, anahitaji kuokoka, akeneye kuvuka ubwa kabiri, anahitaji kuzaliwa mara ya pili. Ingorane ya mbere ni ingwara ya mbere iruta izindi ngwara zose. Shida ya kwanza kuliko shida zingine zote ubuzima bwa kiremwa muntu, katika maisha ya mwanadamu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bose bakoze ivyaha, Neno la Mungu linasema wote wametenda dhambi, ntibashikira ubwiza bwiwe, hawakufikia utukufu wao. Haleluya. Amen. Ariko rero, lakini sasa inyishu yarabonetse, jibu imepatikana. mtu ari munsi y'urubanza rw'ibihe bidashira. Mtu yuko chini ya hukumu miaka yote. Mwanadamu, ikibazo ca mbere akeneye gikwiye gutorerwa inyishu, shida ya kwanza ambayo inatakiwa kupatiwa jibu, ingorane ya mbere afise, shida ambayo anayo ni icaha, ni dhambi. bose bakoze ivyaha, wote wametenda dhambi. abanyamadini bose bakoze ivyaha, wamadini wote wametenda dhambi, bakoze ivyaha, abagatulika, wenye madini wote, wa Roman Catholic na wengine wote bakoze ivyaha, wote wametenda dhambi, ntibashikira ubwiza bwiwe, hawakufika utukufu wa Mungu, kandi nta numwe ashobora kwicungura, tena hakuna ambaye anaweza kujiokoa. Ariko Imana, lakini Mungu uhoraho, Mungu mwenyewe, umutabazi, umuzigamyi, mlinzi wetu, makimbilio yetu, yaraciye inzira, alipasua njia, yaramenye kudashobora kwicungura, alijua kwamba huwezi kujiokoa, huwezi kujiokoa mwenyewe. Uhoraho aravuga ngo, Bwana akasema, ndaje, nakuja nk'inyishu kama jibu y'ico kibazo ufise, ya shida yako. ingwara ya mbere, magonjwa ya kwanza, ingorane ya mbere, shida ya kwanza, urupfu rwa mbere, kifo cha kwanza, no gutandukana n'Imana, ni kuwa mbali na Mungu. kandi ico tena Imana yaragitoreye inyishu, tena Mungu alipata majibu yake Kristo Yesu, ndani ya Kristo Yesu. nta yindi nzira, hakuna njia nyingine. Ibibazo vyose bibangamiye isi, shida zote ambazo zinasumbua ulimwengu, birahari, vipo, ntawo bideha, hakuna ambaye anaweza kuvihesabu. Ariko hari kibazo cha mbere kimwe, kuna shida moja tu pekee, kimoja kiruta ibindi vyose, zaidi ya vyote, nukuba umwana w'umuntu yaratandukanye n'Imana, ni kuwa mwanadamu amejitenga na Mungu, kuba umwana w'umuntu ari munsi y'urubanza rw'urupfu rw'ibihe bidashira, ni kwa sababu mwanadamu yuko chini ya hukumu ya adhabu. Nashaka gusozera, nataka nimalizie, ndunamurira amaso yanje ku misozi, ninainua macho yangu kwenye milima. Ushobora kunamurira amaso yawe mu idini runaka uvamo, unaweza kainua macho yako katika dini fulani ambayo umetoka ndani. Abandi turazi ibanga ryo kuduga ku misozi gusenga, wengine tunajua siri ya kupanda kwenye milima kwenye maombi, ariko umusozi wose wotumbera, lakini milima yote unaweza kupanda yote, chumba chose wokwinjira, katika chumba chote unaweza kaingia, kitari mu Imana, kama hamna Mungu, ugutabagwa kwawe, msaada wako kuba kurimwa makenga, utakuwa kuna mashaka, ariko mutabazi wacu ariho, lakini kuri wewe uri hano kuri uyu mugoroba, wewe ambao uko hapa jioni ya leo, uvuga ngo, unasema kwamba ndakeneye ubutabazi bwa mbere, nataka msaada wa kwanza, nagendeye kure y'Imana, nimeenda mbali na Mungu, nta migenderane mfitaniye n'Imana, sina mahusiano na Mungu, ndi munsi y'urubanza rw'Imana, niko chini ya hukumu ya Mungu miaka yote. Hoba hari inyishu kuri uyu mugoroba? Je, kuna jibu jioni ya leo? Irahari, ipo. Inyishu yawe niva ku musozi, jibu lako haitoki kwenye milima, inyishu yawe iri muri Kristo Yesu, jibu lako liko ndani ya Kristo Yesu.
umwizeye wese, anayemwamini wote, naho yoba yarapfuye, hata kama amekufa, arongera akabaho. Anaongeza, anapata uzima. Ibyo nivyo vyizigiro, hiyo ndio matumaini dufise muri Kristo, tunayo ndani ya Kristo Yesu. Niyo nyishu ku kibazo kiruta ibindi bibazo byose. Hiyo ndio jibu ya matatizo yote ambayo ni hano kuri uyu mugoroba uvuga ngo, utoke hapa jioni leo unasema kwamba ndarushe, nimechoka, ndananiwe, nimeshindwa, ndazazaniwe, nachanganikiwa, ndi kure y'Imana, niko mbali ya Mungu. Ego ndasenga, ndio ninaomba, ndakunda ishengero nsengeramo, napenda kanisa ambalo ninalisali, dini mbarizwamo, niko na dini yangu, iyo dini nijyo gucungura, lakini hiyo dini haitakuokoa. Inzira ni imwe gusa, njia ni moja pekee, Kristo Yesu. Ni Kristo Yesu, niwe vyizigiro, yeye ndio matumaini y'ubwiza, matumaini ya utukufu, niwe mahoro, yeye ndio amani, kandi niwe nzira, na yeye ndio njia, niwe kuri, niwe bugingo, ndio njia ya ukweli na uzima. Muri we, ndani mwake duhinduka ivyaremwe bishasha, tunakuwa viumbe vipya, tugakugwa ku rubanza rw'ibihe bidashira, tunatolewa ile hukumu ya adhabu. Wowe uri hano, uko mahali hapa, uvuga ngo ndi muri abo, na unasema niko kati miongoni mwa watu, ndashaka guhitamo kuri uyu mugoroba, nataka niamue leo kugira ngo mbandanye guhimbaza Imana n'abandi, ili niendelee kumsifu Mungu, ubuzima bwanje buri ku murongo, maisha yangu yakiwa kwenye mstari mzuri. Birashoboka, inawezekana. Yesu ari hano, Yesu yuko mahali hapa, anagukunda kurusha uko vyibaza, anakupenda zaidi jinsi unavyofikiria. Ibindi bibazo dusangiye, kuna mashida mingi tunashare pamoja. Isi yose iri mu bwoba, dunia yote kwenye hoga, isi yose ikeneye ubuhungiro, dunia yote inahitaji makimbilio, isi yose ikeneye ico itabara, dunia yote inahitaji msaada, ariko icoma, lakini inachotakiwa abimana yaremye bose bakamenya ko wale ambao waliumbwa na Mungu wote wangejua kwamba ubuhungiro ari Imana yonyine, makimbilio sio kwingine, ni kwa Yesu pekee. Icoma cha kunipa twese tukamenya, sisi wote tukajua ko umutabazi wacu, ya kwamba Mwokozi wetu ariho, yupo, ni muzima, ni mzima, ni Kristo. Ni Kristo. Nagira ngo muhaguruke, nataka nisimame, sozera kakanya, nimalize muda huu ka exhortation, nikimaliza muda huu dusenga kandi dushima Imana, muda huu tukiwa tunaomba tukimshukuru Mungu ko dufise umuzigamyi, dufise umutabazi, kwamba tuko na mlinzi na tuko na mwokozi. Ni Imana, ni Mungu uhoraho, Bwana yaremye ijuru n'isi, aliyeumba mbingu na nchi. Munyemerere duhaguruke tuombe, tusimame wote. Ukaburi hano, ukiwa uko mahali hapa, uvuga ngo naje muri concert, sasa nimekuja kwenye tamasha, ariko ubuzima bwanje buri kure y'Imana, lakini maisha yangu yako mbali na Mungu, ndashaka guhinduka, nataka kubadilika, mbega hari ico mwomfasha, lakini nahitaji msaada. Kristo yagutumye ari hano, Kristo ambaye amekualika yuko hapa. Umusumwe, siku moja natwe twaritavya kamo, na sisi tumeitikia wito muri iri jwi, katika sauti ubutumwa bwiza bwaravuzwe, habari njema imehubiriwa, butwibutsa, imetukumbusha ko twacumuye, kama tumekuwa wenye dhambi, ko turi munsi y'urubanza rw'Imana, tuko chini ya adhabu ya Mungu, ariko kandi tena ko inzira ari imwe gusa, njia ni moja tu, Kristo ari we mucunguzi, ni Kristo ndio mwokozi wetu. Impongano yiwe yatanze, ikiguzi yatanze, alitoa gharama, urupfu yapfuye, kifo aliyokufa, wewe nanje twari gupfa, ni mimi na wewe tulitokea tufe, watwambuye, imetuvua urubanza rwari ruturi, hukumu ya adhabu ambayo ilikuwa juu yetu, rutwambika izera, katuvika utakatifu, twambika ukugororoka, tukafika utakatifu, tucika abana b'Imana, tukawa wana wa Mungu, kandi tena twizeye izina ryiwe, tunaamini jina lake, dufise ivyizigiro, tuna matumaini, naho twopfuye umunsi, hata tukifa leo, naho ibibazo vyo mwisi byo kwiyongera, hata kama shida dunia ikiongezeka, vyacu biri mu Mana, matumaini yetu yako ndani ya Mungu, kuko kwa sababu niwe mucunguzi wacu, yeye ndio mwokozi wetu, yeye ndio makimbilio yetu. Ndunamurira amaso yanjye, ninainua macho yangu, mbega ugutabagwa kwanje, msaada wangu utatoka wapi? Ugutabagwa kwanje, msaada wangu n'ahandi kuzoba, hakuna kwingine, ni ku Mana, ni katika Mungu uhoraho, Bwana yaremye ijuru n'isi, aliyeumba mbingu na nchi. Haleluya, amen, amen. Uburi hano uvuga ngo nsengera, kuna mtu ambaye anasema niombe, umukozi w'Imana nsengera, mtumishi wa Mungu niombe, ndarushe, nachoka, nakeneye guhungira kuri Kristo, nataka kukimbia ndani ya Kristo. Kaburi hano duzi kiganza chawe, kama uko mahali hapa inua mkono juu, ndagusengere, tukuombe, mbere ko dusengera igihugu, kabla ya kusali kwa ajili ya nchi, kabla kusali kwa ajili ya kanisa. Waburi hano, kama uko mahali hapa, kakajyo ntugahushe, hii ni fursa, usikose. uri hano, uko mahali hapa, hunga uburake bw'Imana, labda hunga uburake bw'Imana, kukimbia shida ambayo unayapata katika asili ya Mungu, kandi aho buhungira, maana unapokimbilia sahandi, si kwingine, kwemera, ni kukubali kuri umunyavyaha, kama wewe ni mwenye dhambi, ukeneye unamhitaji gutabarwa, kusaidiwa, ukeneye gukizwa, unahitaji kuokoka, kandi inzira nimwe gusa, tena njia ni moja pekee, Kristo, ni Kristo.
n'igikorwa yakoze ku na musaraba. kazi aliyofanya msalabani. Tukaba twese twakoraniye hano dukijijwe, Kama wote tuko mahali hapa tumeokoka, vyiza ni vizuri mno. nagira ndabatumire Nataka niwaitie ngo ubuhungiro bwacu makimbilio yetu kubijanye n'ibibazo dufise kutokana na shida mu ambazo miryango tuko nazo yacu, katika familia zetu, mu buzi bwacu, katika kazi zetu, mu gihugu cacu, katika nchi yetu. ugutabarwa kwacu Msaada wetu nta handi kuva. haupatikani kwingine. Abadufasha, Wanaotusaidia, abadukunda, wanaotupenda, ibi bihugu vya rutura, hizo nchi za ibihugu nje, bibanyi, nchi jirani, birakabaho ni vyiza. ndio viwepo Dushobora vinahitajika. kwiharura nk'imisozi, Inakuwa kama inaweza ikawa kama twiteze milima, ko yodutabara, lakini twiteze ko yodutabara, tusubiri kwamba inaweza kutusaidia. ariko umutabazi wacu wa mbere, Lakini msaada wetu wa Uhoraho kwanza Imana yacu. ni Mungu wetu. Mwenyemerera Unaweza kunikubalia tugasengera tukaomba, igihugu cacu, tukaombea nchi, twaturako Uhoraho tukitamka, tumwiteze tukikiri ya kwamba tunamsubiri Mungu ko atabara igihugu cacu, ya kwamba aje aokoe nchi yetu, atabara aka karere kacu, atawale hii region yetu, aokoe region yetu, atabare. aokoe. Niwe twiteze. Yeye ndio tunamsubiri. Munyemerera ukaduza ijwi, Kama utakubali ukainua mkono, ukainua juu, uombe, twatura ugutabarwa n'Imana, tukikiri msaada wa Imana Mungu. urumuzigamyi wacu. Bwana ndiye mlinzi wetu. Iki gihugu rakiduhaye, Nchi umetupa kwa kwetu, turakigushimiye. tunashukuru. Mu gihe abantu benshi, Wakati watu wengi imitima ihagaze, roho zimeoga, uoga, twategezwa kuba turi benshi uyu munsi tunatakiwa hano, kuwa tuwe wengi mahali hapa ariko hari leo. ikibazo cyo kwiyunguruza. Tulikuwa kuna shida. Ibi vyose ni ibibazo biduhagaritse Yote ni imitima. shida ambayo inatutesa. Abana ntituzi ingene bazinduka ku ishuri, Watoto tunashindwa jinsi ya kuwataruka tukavyoenda shuleni. ubuzi tuzindukirako, Kazi tunapoamkia, uburyo bwo kwiyunguruza n'ibibazo, jinsi ya kusafiri, ubwoba bw'ibiciro biduga, uoga wa jinsi ya vitu vinavyopanda bei, ubukene mu buryo butandukanye. umaskini katika njia zote. Turagutabaje Mana, Tunakuita niwe Baba, mutabazi w'iki gihugu, ni wewe mwokozi niwe wetu, mutabazi w'igihugu ni wewe cyacu. mwokozi wetu Baba. Turasengeye indongozi Tunaombea viongozi wetu washize muri ivyo bibanza ambao umeweka katika nafasi ile ya byo uongozi, gufata amadecision. nafasi ya kuwa Imitima y'abami iri mu biganza vyawe roho Mana, zao ziko ndani mwako niko Baba, ijambo ryawe rivuga. kama jinsi neno lako linavyosema. Iyo mitima iri mu biganza vyawe Hiyo roho ambazo ziko mikononi mwako, yihumekere Mana, ivuvie Baba, hafatwe ingingo zibereye, wachukue maamuzi sahihi tumbereza imigambi yose, Baba. Wapeleka mipango amanama yote yose akogwa, Baba, vikao vyote ariko arakogwa ubu, ambayo yanafanyika ariko sasa hivi, arategurwa ubu, ambayo yanaandaliwa sasa hivi, ayazinduka ashigwa mu ngiro ejo. ambayo yataweka kesho. Mana turagutabaje Baba, tunakuja mbele zako utumbereza ibintu. Baba, utuonyeshe Iki vitu. gihugu hari icyo wakivuzeko, Kuna maneno uliyozungumza dufise kuhusu nchi yetu, amasezerano adasanzwe kuri iki gihugu. kuna ahadi ndani ya nchi. Turazi ko Satani agifuhira, Tunajua Satani turase kuvuga ivyo Satani avuga, tunakataa kusema ambavyo Satani turavuga anatamka. ivyo ijuru rivuga. Tunataka kusema ambavyo mbingu inasema. Ntituzopfa ariko tuzobaho. Hatutakufa, tutaishi. Iki gihugu ntikizopfa, Nchi haitakufa, ntikizokononekara, itaishi, kuko ishengero ryawe rirahari. kwa sababu kanisa lako lipo. Turatangaje gutabarwa nawe, Tunatangaza wokovu turatangaje wako, impore yawe, tunatangaza wokovu wako, turatangaje imfashanyo ivuye mu ijuru, tunatangaza msaada kutoka mbinguni, turatangaje urutonde rwawe tunatangaza muri iki gihugu, hatua yako Baba katika maze nchi. tunezererwe kugira neza kwawe. Tufurahie Baba matendo yako Mu mema, izina rya Yesu katika jina la Yesu dusenze twizeye, tunaomba tukiamini. amen. Amen.